Abarimi bamayani kuma marai barumbete kwandikiro mabisa baurimia kwina miunda yo kenda kwagirithia makitha ni baurite thirikari nene kuritaniria ngui na thirikari cia county kenda nindi ukinyira murimi wende maturene baugite bubwatetheria gukiria maraia kimira kikenda kinya murimi bakwithira kigunika. Martin Mugambi na ripoti ye. Arimi ba majani barendekithia mitaratara ya arimi ba majani kunenkanirwa kiri thirikari cia makaunti bakiugaga ikenda mobica morimi kiri thirikari cia makaunti bakaomba kubaraithira reforms iria ikururwa ni ndingate katiba yetu ya 2010 iria yugite urimi no tuike devolved kwija county nuntu urimi wi county tukadurirwa ofisa wa urimi wa majani kaunti yetu ya Tharaka Nithi uria ubwiri kwirwa ena ofisi kuria majani marimagwa nikendo na murimi ona ndina no iriku akadiko report ofisi ni ile ya public officer kuringana na arimi babakimera gicokete nyuma ikwaga utungata bwega na nkinya mitaratara ya motungata na waro no kwariria wega muno murimi officer wa ukadurwa arungamirite majani Tharaka Nithi county nyabwiri kwirwa ena mbodi kana kiama kira kibwiri kwirwa kikirumbwania na mauntu morimu wa majani arikiritie na kwendekithia kuria gwa chiringi 100 wa kiro na chiringi 50 wa kiro kiri mbonachi cia mwanka bakiugaga mawira moke thina mawira mangi maingi kiri majani imongerekete na gutwika ngarama turenda murimi ariagwe na chiringi 100 bonus na chiringi 50 mwisho wa mweri nonto ni akogwatwo ni mpeo muno na ni akuruta wira munene muno na manda electors ni mo makuria mbia nyingi ke murimi gutike tukuona nonto riu maisha meguru na mukedwa majani arenda kuriwa na chiringi 30 aketa kilo imwe igu arutira ni marabu kona we mwene majani gutike nto kuona kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.